biro ni ayat. Nagrigaten biyagku ti agmay maysa kan kanayon laeng asi iiliwaken ka alang aruden biyagku dinakat baybayan tanalpas ko niya inkariya di kanlipatan maasi ka biyagku ket ipangagnak ulilan to'y puso sa ginura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyak ko dinakat ikawa na minsan pa'y biyak ko ana iridepak nagparang adagos taladawang kanya ibukbuk mo ngaruden tidironi ayatan na namet maminsan pa'y tisamit ni ayat. Maasi ka biyagku ket ipangagnak ulilan to'y puso ta ginura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay wena biyagku dinakat ikawa minsan pa'y biyagku ana nagparang adagos taladawan kanya ibukbuk mo ngaruden tidironi ayatan na namet maminsan pa'y tisamit